اخواتي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده في فيديو جديد من قناه مستر اف سي. قبل ما ابدا بس كده الفيديو حابه تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ويلا نخش في موضوع الفيديو بتاع النهارده. هقول لك ازاي تجيب لعيبه تطور بيها لعيبتك، لعيبه كتير قوي وباسعار رخيصه. هوريك دلوقتي. بص، انا عايز يعني بص دول. زي دول مثلا، شفت انا جايب كام واحد؟ جايب كتير قوي، كان في كتير بردك اكتر من كده، بس انا طورت بيهم. اسمه ايه ده؟ ماركينيوس وماني وبن ناصر. هقولك بقى ازاي. اول حاجه كاتب ابحث عن لعيبه بفروت قليله، مثلا 77. ما تبحثش عن 75 عشان بقى اسعارهم غاليه. تنزل بقى كده اهو، نشوف مثلا اللاعب ده لو في واحد حطه اطلب كتير. انا معيش فلوس تاني عشان انا صرفتهم كلهم مع اللعيبه. هجيلك دلوقتي. بص واحنا بنتكلم كده، بص اللي يحصل. استنى اهو، بص واحد جه. استنى كده اللي يحصل. استنى، يعني انت اصلا ممكن مثلا تسيب الطلبات موجوده وتروح تعمل حاجه بقى كده، تيجي تلاقيهم جم. شايفه من مش عايزين يجوا دلوقتي. اهو بص واحد جه تاني وهيجوا التانيين، ما تخافوش. وأقولك برضك على نصيحة تانية. انت لو جبت لعيبة كتيرة منصحكش انك اسمه ايه ده تطور بيها على طول كده. بص، ادخل على لعيب مثلا. بص انا مثلا اشتريت ده، تدوس اعمل رانك، طوره. وتقولي ليه؟ هقولك عشان انت لو انت حطيت لاعبين هيديك 240 اكس بي. اما انت لو عملت اللي هو اللاعب متطور هيديك 400 اظن. ايوه 480. فانت كده كسبان اصلا، اكنك جبت لاعب زياده. بس هو كان الفيديو بتاع النهارده فيديو كده سريع لطيف كده هو. ويست يا جدعان، ادعموني يا جدعان، والله يا جدعان. انا الفيديو بتاع الحرق ده انا اخد مني وقت طويل قوي، في الاخر جايب 2 فيو. والله يا جدعان ادعموني، عشان والله كده انتوا خلوني كده استمر. وسلام.